Jodono Khulumkha ni channel o angkai tomung no nora ani channel no subscribe kalaya kung kangka subscribe kalai ready ang ketal job advertisement tai online information related videos sanamo angka phadi tini kaise ketal job advertisement na lenai omo ongkha SSC ni bukhaktoi angkai staff selection commission ni bukhaktoi omo government of India nadi Ministry of Personnel Public Gangkai ora sajaka ikonadi bon address tongo angkai omo notice rujaka iko notice rujaka combined higher secondary class 12 pass engjak tongni exam ngai angkai exam ngai norok tiki khangkai omo trangjang nai kwbangma post tongo ro angkai norok nai di paithak joratoi angkai kahamkai saimanai norok angka jagao sajaka naidi norokni online application form khlainai ni angkai ko 1 tarik ni simi chengkha omo 7 tarik March jora tongnai angkai o jagao sini borok ni bagui angka oro application fee nanglak angkai norok nai tongdi bahage form fill up khlainai ni abo ang jotono sanai norok paithak jorati naidi o video no angkai oro sajaka naidi kwbangma dates tongo kwbangma date rijaka norok naidi o date to naingya payment khaina naingya amo sini ST rok ni bagui angkai na phaidi nailai na oro tam sajaka oro angkai norok video no paithak jorati nai tongdi kamka saimana bagui angkai o jaga o puila no rijaka naidi pay scale rijaka pay scale naidi lower division clerk LDC ni bagui hayake junior secretariat assistant JSA bini bagui ingke pay scale naidi 19,900 ni simi 63,200 jora ingke tango oro naidi postal assistant PA ingke tai naidi sorting assistant tongo boni bagui tongo naidi norok ingke data entry operator boni bagui bo tongo pay scale 25,500 ni simi 81,100 jora rijaka ngate kisa tongo data entry operator grade A boni ingka same no rijaka pay scale ingka vacancy nailai na phadi oro kaibesu vacancy tong ingka oro sajaka naidi vacancy ingka oro to vacancy sajaka koita kaibesu vacancy tong haipano borok oro saka iko boni website dukha oro norok nuknai saimanai goita vacancy tong borok update khlainai norok naidi boni website o thangai ang description o bori renai ge reservation to tongnai omo ST SC rong ni bagi reservation tongo angka naidi je main important point ang sana kwbangma page tongo bo angka amso sana ni angka video logoi thangnai abagai ang je main important chasiwano angka oro naidi age limit angka 18 isimi 27 years borok apply khlaimanai tai SC ST rong ni bagui tongo 5 year relaxation angka norok ready je class 12 pass ungjak borok apply khlaimano exam ni bagui exam pass angkai selection ngai angka oro naidi kwbangma tongo iko naidi process of certificate and format amorok norok naidi omo tasuk important ja ang je important point o sasino angka norok o jaga o bahike apply khlaina angka boni website tongo ang ani description o website renai aro thangai norok application form fill up khlai manai noni photo rok upload khlaioi tomong norok SSC o staff selection commission ni website o norok ni profile sanamjak tongkhang norok ayangtoi kisa renew khlaia update khlai noni omono form fill up khlai manai obono angka tomong norok omoni bagui form fill up khlainai ni bagui confuse rong nang tongkhang angka norok comment khlai sadi angka koro naidi oro sajaka application fee omo angka fee naidi 100 taka marenai oro naidi women candidate tai SC ST rong ni bagui angka rang nanglak nei oro saka angka norok payment khaimanai UPI net banking visa card omorok bai angka pharitasa next page o tamo important point tong nailai na angka exam center angka exam center naidi kwbangma tongo exam center omo Tripura o exam center tongo Agartala o angka norok iko Agartala angka iko Tripura
omo ko main je north eastern region ni head office omo Guwahati o kai norok Tripura no exam rimanai staff selection commission ni bukhak toyomo exam kai kwbangma post tongo jagao post to sajak kai scheme of examination naide bahai ke exam nai kai tongo oro computer CBT nai computer nai tier 1 tongnai tier 2 tongnai tai skill test typing test tier 3 nai kai norok bo subject no tuye exam ma sungnai naide o jagao sajaka English language omo basic knowledge nai mark 25-50 tongo naide time rejakha tai general intelligence tongnai aptitude tongnai general awareness tongnai inkino ro nai naide syllabus no bo angani description no ri renai kai norok ikor certificate rongni bagi bo sajaka documents verification rok khlaijak nai norokni mode of selection bai keng nai je exam o qualifying nai boni merit list tikhlaijak nai aboni ulo noni selection nai kai oro sajaka taito asuk important point to krui to bo norok nai de ang PDF ani description no ri renai kai bai ke form fill up khlainai ne omo bo tongo norok nai de obono bai ke khlainai ne ko omo nai di norok kai norok tomung no omo ni form fill up khlainai ni bagai confuse rong nang tong kai ano sadi bai ke khlainai ang norok no help khlainai kai norok ready je candidate or class 12 pass sa kai rimano joton no ready omo combined higher secondary je class 12 pass sa boro apply khlaimanai kai norok tomung no tak phana ni channel no subscribe khlaya kongka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related videos na norok ni bagai angka tini bagai amso nong sitong jotono no hambai